Adom Trotro na adepa gina abuso kan sesie enti ene ho na Trotro na kwa gina wonsam adepa yentie de ekoso Trotro baba piemu ewo abuso kan nene asema ye kanyina ne se enkane oswafo a na ohwe obo ade bobre eso Professor Premtobre Kasee de baba tu dwa se kama ye se yensuwa ne yensase ese ne nyina enam galamsey a omu etu a enfamra kwan so enu nti baba tu dwa se amanyofo bebre na so edimu kena enu so ka ho bi ema yensuo so ese enti asema kan ose ono de ose nyakopa bufu show ewo nkrofo a ombetufo magudie ya emfa mrakwan so nti eja asem ya professor yi kan de na wakafa ho se onwa na wo aban ana ono yede ne to anu se won hwe na yede na because excavator nya de ankola nkete na egugu nrem ono betumi ato panifo no onwa na eto enti se onwa hu se ensuo no se de a okwan a won befa so a onwa be ma anu abras no wo so on fa so because nkokon krasin so a are ho man na adwuma nim enti okrasin no so obi ba na obi a dey obenya 20 Ghana bi a obekọ so enti the only thing is say okrasin so obi wo ho na koye adwuma bo so me no kra ye man 600 kra anko be jai sa galamsey no ko but adwuma bi eni ho enti wo ye dey panifo so atoto excavators enti wo ba koye enti won na esensuo no won panifo no kasa say obodua e no won na because machine no ne ade a fo a akola bi oti akurase won betumi akokoto ayen won dey kura dey say won dey kan kitin solve man no kono yen but machines na gogun ayin for na eto eti won kan sa so obodua dey no oba mo won kasa ho eja usu se asemo okay na ese duabo no bo mo amo no ha na ase se usu penifo so hyase yen penifo kwa eye o ka se penifo aye se omomo aban mo business ifu na kan enti ono so obodua wa bodeda ana so se nyakopa bu show awa mo amutu fo magudi enfamra kwan so ana nya adwuma ye wo proper way so fast because me ka so mo vetting na some kind say Ghana yen take yen hwe year by 10 years ebe ye be krensu bra e vetting the first statement or kind and I feel that say you way through when say o ba kan sa mo area masa yankopon on fa bu fo hwe mo bia so na so wunjintum amenyintum on kan sama e bia osumesi na ehu say ye diri issue no ja eja unso gidi say nyakopa bu fo hwe enko bia so won ya professor yi akan o me den kame me nya cranka right now tender ne kra best strike on penifo no cranka me penisa because we share nioma ekoso o my Ghana musisi ya it look as if say openi bi eni o man last week me ko che bi he ya Adom kwanta ye tu galamsey wo ho aye eastern region he ya o me ko Ashanti region Kwabre district the other time the same thing main road near to good enti penifo ni o man Dr. Premtobre Kasee odi ka kire say tam na obeye minister no omo cheche excavators bebre mo shibini ade ene yi ni fio denti na yi ni fio say penifo ni mu bia nke yi ni fio enti o sense nyame abufuo hye mra mo so de me de ka minyan a ensuo no mo say ne kan omo gina ensuo ma na tender strike him because sabe nyame ma nyansa nimde si yemfanwen enti yem penifo no yen kwala na ye gya omo dache se ensuo ni wa de ensuo no mbedum enti so di kan em so oyeso kasa na aban de nansi fom na na kufuado ne wo gidie woni mu pa so de na besi fom oban aboso kan fo me ye party man wa ha serve yourself buffet because minimum na kufuado betimi abaye but nioma ekoso no ama nioma ginsem ama na say young guys here abayi omo enter into politics that's the easiest way to make money enti na galamsey no mutu no saban ni nim hu bia nkata man Dr. Premtobre Kasee excavators na e ba ne senti na change no onfo bi o ye the same adwuma ne mra enti nana person kire me say o man Ghana e we omunim se etu illegal mining o Ghana eja e kasa no de tu dwa say sanka omo nkurase sebe ya mo bia 600 cedis bosomia anka galamsey etubetwa e wo man mu eno so e that is why honorable Kennedy Japan say oba no de nyuma ba ama nkurase sebe o ma tie kurase no anya adwuma ye enti say ye pa man obi a oba o ye visionary man and a visionary president a business oriented man no medi o man anim na sa ne o ma we na I don't think say na Kennedy Japan na honorable Kennedy Japan tiase a say ne o kan nsem no o mu betu galamsey enti yanto aba ne ma honorable Kennedy Japan enti eja sesia no den na osusu sempenifo na oso omoje sa we di kan kasikasem den biem na oso omoye ma fo magudi omutu ye omo say yensuo ene yensase o metumi atwa so o say
say no boys na we akrase no esan so enso kra bi ha kwa ka oni edware anase no no nsa no no onya bi but ye ba be fa no esan so oni ska oni adwuma bia ye no ntini ye fa no a oba akose no no anu sade no ye no I say o to no hu aduro but esan so oni ska oni bibia ye akrase se 600 Mr. se farms bi na bia mo ba yire ho na ka won ye farms to say the na bia stay farm mo and ye man 600 cry month what in akrase akobetu ko ye galamsey no da galamsey no say wo kwa anaju 2 o'clock na wo free kromo ahemfo no ade no woni nim excavator be sin ya DCA woni nyina ni tua say excavator no be sin kokko ekra ba say adwuma bi eni ho enti no ahemfo ka ho ansa na politicians because on hin no so on na allow sade ne ba be sin okro no ma obi ehu but they say adwuma ni ho no enti no on nyina de on ho hyem eja nso susu se adwuma eni ho enti na ma mrante wa no etu fam agudie na na adwuma ni ho sa no mbaka no but you say wo ho na ye bo wo okesha na eso tama yeso no ye kwa do na adade ni na ye adwuma but inde boys aban mpasa de no that's the fact enti ye nkira kwan a boys ne ba fa so a umbenyiska eye proper way okay yate esi ano de twato no so akire ne a betumi aye ama galamsey so betumi twa say omumpa adwuma papa mfa mai ono so de twato eden galamsey ni de oman Ghana ye pese asutwa either NDC or MPP obie ni wo betumi stop galamsey. It takes only the mindset of the leader and son obetumi one for nine leader na mfa ne nancy from say galamsey ni ntwa so de a opa ma NDC mra ma MPP mra. That is why honorable Kenya Japan so ba obetu galamsey na senti ono te say Ghana your last opening honorable Kenya Japan went me enti trotro ne ma na mate bet na driver's park car na ya just so say away